what's good YouTube? This is a boy Perez and that's good dude. Amanaga and I'm going to Moresai. But what's gonna be happening in this video is we going to town. My plans are to talk about my mics, to talk about blankets, beddings, and other stuff. Zadoda kutenga before I move out. So make sure you watch the video to the end. You like, you comment, you share, and you subscribe. Uzanayo uzanayana maibe wadzano vanhu vakizane vanani varoi vese vapambi vese also unava videos zangu. And don't forget to watch the end. Please guys, let's get into the video. Dokudai mose. YouTube. What's good YouTube? This is a boy Perez and that's good dude. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time, please make sure you like, comment, you share, and you subscribe to my YouTube channel for more and more content. I understand. So guys, I was not posting for the past 4 days, 3 to 4 days. Because why? I wanna always give you quality content. You understand? So I don't want to buy content with chanongo and chukofamba like to vlog and stuff. I want to try by all means to give you quality content. So that's why you see it in a simple poster for my days up here, right? So yeah. Anyways, what's gonna be happening in today's video is I think you all know that I'm about to move out at my mom's place this way. And yeah, when someone is moving out, hey guys, anyways, when someone is moving out, you know, one of preparations on it. You have to buy things like now South Africa. I left everything, everything that I was using, but my blankets, bed, wardrobe. Yes, I understand. So yeah, I wanna start afresh, and I wanna buy everything. Also, if I come bed, I mean wardrobe, my blankets, my plates, everything. Everything. I have to start from zero to buy. And also, my engineers also. You understand? But yeah, I just feel like move out from my mama's place. It will give me time. I can say time. Or not only one to shut off without disturbance. Because the people I'm staying with, are people that don't believe in content, right? So, people want to ask about maybe when I symbol as Shanda or Muno, Asuda, as not a they like everyone around me, they don't take content creation seriously. So maybe if I get in a space and do out as wrong, yeah. So not Shandira. So guys, let's go and shop something today. Maybe wanna look for some blankets, some place. Just watch the vlog to the end, man, and see what's gonna be happening. So yeah, let's go to town. Let's go. Tango. So guys, the other thing is like I just realized the place manager content creation. Then she did zero. Then she shout. So what if I think my mics and maybe a tripod stand, I don't know, man. But yeah, firstly my mics. I think I have to go and get some mics. So I'm gonna my mics in town. For surely you're gonna see them. I'm gonna unbox them and try to use them. Because I think I don't have to shout, so I'm going to say sometimes I don't give you the content that you want because then I shoot a video and then I will later find out with the sound is not nice. And yeah, that's not nice, man. So firstly I wanna go and get some mics and then the Ramashaya, I don't know, man. Let's just hope I'll get a better quality. Mics, maybe a tripod stand just down with chance and garandega. For my videos, so my get ready with me, my morning routine, what you understand? And sit down videos as well. And yeah, but today if I get some mics, what. So yeah, make sure you stay tuned and you watch the video to the end because yeah, I mean. So get million town to know better say. One my is you will. When I want to spend okay. But anyway, let's go. Let's get it. Sama na tapina na mtown manje. Gramba depende. Tapina na mtown na zvanonzi pagaufu. Hapo panzvimbo inoboshwa kudaro. You understand?
and takuna panonzi panikismo just opposite the Gulf ndopatonotsvaga ndikirini ndopatonotsvaga masina totsvage maybe kana ina mugulf futi imomo kana Gulf atozototambire imomo because inovharwa vanhu so yeah stay tuned so yeah mana tinombotsvaga pouch yefoni yangu yapera singaiti so tandiri mugulf but you know mugulf mune pressure singaiti so tasazorege tende panikismo irapapo iyo I think we'll get something better, and then we'll check my mics also. So yeah, stay tuned and see what's popping. You understand? Nzvimbo kari deadly kana dzikaofa. So tazongora kuti gedi bepap. Chibubu chacho takawandisa. Banyasha. So you guys stay tuned. Get pinde mnomtono zvinopera sei. Ndime sepe oko. Akanga ari bho bari manje nekhala manje amana wanenge zvakaita pouch yangu izvi ndakasimba manje because ndakaitenga Cape Town ke ndaidira kuti ino overlap yakakura side iyi but nyaya yekusvuka manje ya nyaya yekusvuka ndanga mawana inezamana takutsvaga mamics yandazvande takutsvaga mamics atotsvaga but tadapfurotsvaga mablankets nene and now we are hungry tozomboona kuti wana chekudya something so yeah make sure you stay tuned and you watch the video to the end anonzi Cameroon mo amona adipo what's good man so so we got 1 2 testing bana Peter 1 2 testing. Hello. Komana arikutesta mamics ngomana. Arikutesta mamics. Taura uri kokotoni. Uri kutaura? Ungachitaura? Alright. So mana mamics ekutanga. Ngatazi ekutanga hanga akadhakwa. Ngetimbozama unonegotiate atanga kuona anga achiti ture but I think it's worth it. Musoumero. Mune mavharo andiko. Ataura sike guys pane vatambo vana vamune quality nenge rinani. Manje tarasika. Ndino to suspect kuti ndo mavharo. Let's use this. Ngashande kuno. Ngashande mana. So guys ndambono negotiate mamwe achona rinana. Yes. The quality was not nice. So exam I think ndio mavharo wakatabu guys tipanonzi pa Cameroon more yes this siku zvinopera sei yana station manaka crisis yazoitika ndeyekuti mamics masino tamaona but munhu wachona tatamudza kutesta manje hanzi you can't test ipapo ndopaita mheremhere manje kuti unotamudza kutesta chinhu chatira kutenga sei kotasa mafariro because kune vanhu vane ma-marketing strategies ekubhilivhisa kuti chinhu chakapenga ichi and then at the end of the day wozoona kuti chinhu chachena chakadzakwa still so akuzotenga asina kutesta ndokwatarama you understand so getimboona kuti ogwa muno marketing chete muno getimbotsvaga mablankets nene you understand so make sure you stay tuned bandikuzwa nzara sha getimbotakatenda kana kune Bekassin guys don't actually argument nevanhu kuti Bekassin nechicken in which one is better. I think Bekassin is better than chicken in. Tell me down in the comment section what you think. Bekassin nema chips and sausage. I think it's better than my flowers and zvakangonyikwa inonzi zvakangonyikwa huku zveku chicken in. So yeah, maybe now we finna go and grab some food and then after that to ndotsvaga masini emutera totsvaga because it's not worth it kutenga zvinhu zvasiri kuziva sound yachakamira sei kuti akatenga chiri kazazofara sound ndofungambaona previous video ratatesta iro masina changu akadhakwa futi understand but yeah maybe I have to get some curtains also but manje macurtains anofanira kuwanikwa kana tingerera sei ndaziya color room yandozowana understand so zvimwe zvichazoitwa mumwe musi so now tiri kudhuze nekupakabhani hamende kupa kwatiri uno but yet tiri kuna Cameroon and
Yeah. So guys, make sure you stay tuned. You watch the video to the end. You understand? So yeah, let's get into it. Let's see what's popping. Whoa! So man, Tashika Bani Vegas Inn. As you can see, line as usual every day, Baba. Yo. Tashika man. And let's see what we can order. As I said, there's line everywhere. Lero tangira pana basha, lero jira kada kukulisa imachi. Ndabenda ku avoid akuya kunona. Ande tono. Pakashata mana. Eta muchicken nini wamwe. Chicken nini yakada kuzara kusvika vanhu vaita zvekugara mawindow. Imagine mana zviri kwerezo. Chicken nini padhuze join apa pa opposite pa Medias. Bona munhu. Apo ere ndara. Sika mina kumanyira kubaranzo. Andi zvinodeso. Ai akatotsike wewe. Inde kunongomanya ndeso. Pane kwa panguwa ino yaishandi, waiziva. Akapata kumanya ngachiteko. So mana amino baranzo nakatoti tumba nemota. Akise tikunoku. Pai mana kansajesa yanzu tenga mabanana manikina naye. Hands on na kutoka mapfuko. So today we're going to try them and see what chocolate. I'm gonna tell us what you think. You need that zunga my box are none that chicken in. And then someone said no she as my revive my my banana they are better than fuko. So we want to find out today how far true is it. You understand? So the shape kugara mu joiner. And now we wanna go to ice chicken in I mean. So I don't go to join on join. Pakashata mana. Imagine siri kwa kama vanhu saka vanhu vane mari sere kandika. Ngari cross. Amana, it shows kuti vanhu vane mari sere zvekuzadza chicken nema window nese nepasi. Hapana kana bekusurira makaita kuzara mese. Pakashata. So now takunogara mujoina. I know kuti mujera munomakisa but I think it's much better. Kugara imomo mune muri free zvinani. So yeah, let's go imomo. Tune kuzopera sei. So yeah, stay tuned. Amanaka. Maboyo anoita kukwira chinhu chepanapa ichi. Unoita kunzwa kuremerwa nemusoro uchipira panapa so. Yo. Chinorwadza kukwira. It's like you start makumbo. And yeah, we going now. Amino zvinoitwa iri zvadaita zvekunodyira mujoina. Asati ambozviita. Kana uzotenga chikafu imomo. So don't try. So unoti tinobudirira. Asati ambozviita. Amino zvinoita though. So yeah. Iri mono zvinopera sei. It's so weird to vlog here in Zimbabwe. Here in Zimbabwe. It's so weird zvekudaro like kubata kamera uchizvivloga. It's so weird zvekudaro. Sanga ngokutariswa ngezipi. Vari kuona pari kumitsana hwai nembudzi. Zvinhu zvasvira man. But here we out here. Getipinde mukati mboona kuti zvinofamba sei. Ani ndiye munhu wese rijoina. Ina muridzika. Saka tinoona zvinopera sei. Amala. Mugonditengerawo masina. Look. Mbinga dzangu muri kupi maona zvandaona mushopi rom. But mujera munomunodzira zvakadaro. Last time ndakavhunza drone zvan 3.5. Ndati iwonda fitika. So nice hectic. Apa mujera macho ndenge makatozara futi. Amana. Apa today is Tuesday today. But makatoflada futi daso mujera macho. Mene tables atakonera na uzare na. Yo. Nice hectic man. Let's see. Zona mjoina munode kugara, so I think munomburi nani even though makazarisisa vanhu vakazara, but yeah, it's better here and it's so weird to vlog. Do my thing wrong.
So yeah, we'll catch you later on the page, you understand? So stay tuned. Mana taba muno tapedza kudya manje takunotsvaka mablankets takunotsvaka mablankets kuhameno kwatitongodzika nako kuzasuko oza nawo tapedza kudya and yo mutauri manje maida unonzi kuzara zvavanozana basa rese but handiso but yeah mana stay tuned tokubataita tawana masina acho zvakamira sei nice so stay tuned. Yo, Amanaka, we are struggling to find Zingatrugudamanako. We are looking for blankets. We are looking for blankets. And we are struggling to Kumawana Masinoya. So if you are watching down, tell us in the comment section. Tomawana Kumakumbeza, man. Struggle to Mawani. With Makashata. So the children organize the show. Getting bonus to one was a maora. I'm a turn up and a man. So do my shadow would so come on. I may not take a share. The devil security up for the getting born out the alpha. Sometimes that's very much. So I get born out my shops at Bambera by you. And I must not was so far at least I want to take from a business. Shop one at I want too much shopping picked. But I get the to know so yeah, stay tuned and see what's popping. You understand? So in a similar dash back group I said boy. In a similar dash group I said don't talk maybe only one best spread. One best spread ne gumbezi. The machines. You understand? So far okwana pa marishomo. So yeah. It's been able to bonus some name. Big here. Kabeda. Wallet again. I see big. Assist wallet about doors. I see big guy. She go change. She I Gucci blue. Managa. I mean, Gucci was zero to Zimbabwe. Ye blue attack Gazira. You would take us one town. He brings it to go as it. This one. I was going through zero. Maybe I read the little series. $14. Air Force. Air Force is not air. I'm going to force $14. Sada $6 must be very affordable. 6 mar. Balenciaga $6. Oh. No. Bill Balenciaga $6 in Japan. Mana. Saka nyingi ndio kachipa shino. Gucci ukiona ni mapreza kanaka. Air Force ni mapreza kanaka. Singazoti air shona irime kana. Kana kuti mafilisi chi. Mamoni ngoni. Mafilisi. Guys, when mafilisi kana wakaita. I grey color. Asi mafilisi. Asi mamoni ngoni ra. Anenge mafilisi ndiko. Mafilisi. Ndio era komchimbera tuchagere. Getindre kusiruto. Mapani freeze ndo tsagara tongera momsa. Remre fumbo bada war bidra to. Rana kaga. Barman yirni chi gel man. Green era man.
I think for a grey. Yo, this looks nice though, but I think this one. Yeah. This one is my one. What do you think of this one? I think it's not really cool, man. Those are the moms again. As moms, I think that's cool for our marry man. 5. Oh, picking a white. Guys, what about if I take the white? But I should take the white. Sometimes you open and socks are going to sleep among the it's so got the black. This one looks nice though. I don't like it. But I don't know, I think it's very boss. So guys, I think this one Pabo. Borpita sakana batu nusu kuchina ni mwana. Wapita si rongo kabati. Wewe mrefu kero. Utoka dai swari kujenzere. What else do we need here? I think to have to plane rekuwarza pekutanga. What's good? Rekuwarza pekutanga pe Mercedes. Ruta formal. Sairo ndorenda pambeda ke. Ndoro rariro. Dizo. Ro rariro renda sairo. Looks nice bro. Did you go rarire? Direct say. Ndoro no go pekutanga. No fugero yana. Guys, please help us in the comment section. This one, no fugero kana kuti ndoro no rariro. Funga kwako mchembe rone tase. Manusa pasa ndiko. So twesa rino padenga pe Mercedes. And then kana padenga rino sika futika. And then tozo la machines ndiko. Kana ungotinga ka fleece ayo. Ngona ngotenda kuita. Takufara udzikira ma fleece kanzi podo aranda to. Ma fleece ro. Let's get it. So take a car grey. No rules married no. Oh, this one. And then towards Zakanaka. Pa Mercedes Pictanga. Pictanga Mercedes. This is grey also. This grey fit guy. Oh, this. Kaflisiga. So taka wari zeka kaka. And then towards the kaka Pictanga. Twesa akaka page 2. And then pabuda blanket andika. This one. 3 days in Napisama. Winter very new. Tarabina winter. Amana got confused. Get a Amana. I mean, my pillar and I took massage. I'm sorry. I'm going to $5 $5.01. $5 I mean, I took massage. I'm sorry. Pasha, I think those continental pillows. I don't know continental. But I don't know if it's worth it to get $5. So, do go to a bedspread if you but I think Gumbezi, bro. He doesn't want no sheets maybe. Let me see. Pillows another thing and aya. My pillow madiki. Duga ya kutenga ma continentals aya mazomba. But I don't think it's worth it kutenga ma continental pillows in Jidotenga headboard. Because the continental pillows under personal headboard. What do you think, guys? And I think it's drama workers kutenga ma continentals mazomba. Names I don't these pillows over there. Those are open zangu pan $10. $5.01. $10. Because think get 1 pillow. Nyango sokan di bachelor rugara rega sara umana. 1 pillow no sobude. Asbude. So guys, help me what I can do. Mana Gucci was there to nema Gucci Zimbabwe. Gucci bag. Gucci changan bag. Kana ma Louis V arimo baba. Ni machanio 9 mar. Saka pasimu zvakanaka. Malebo anenge achidhura pamiri. So I think grey ndo atongopenga kutongoisa muteno zviketo. Parotsvaka chimwe chinhu chakarerekera kugrey papa. Tinoona toita sei. So watanga mapillows aya. Ni ameno chichi base spread kana nechichi. So now guys naenda ngaitenga zvima base spread so hapasina mari akawanda because zvaita zvatosvika ma 50 something verses so far. So komana nditenge gumbeze not izvozvo since ati kwauda kunotonhora but ndichazongodzoka ndichitenga umwe musi though. For now let me take gumbeze chete maiziya and then ndozochwedzera umwe musi. So andotsvaka kune gumbeze toroona uko shopping amana
Ndenda kuziva kuti iri papi but inge free advert manje. Free ad. Tell me then gonna say it's a color choice gray. And unogero shi. Shada ma anozi mashits e gray. Ndowachazi ma pillowcases e gray waize. Atiko kwaso tinga ma pillowcases pa wega saka shada mashits waize. So zvipa bed changoti pa bed pane sheet neka fleece akaka. And then sheet neka fleece and then maybe akaka pass I will see man. But I can either guys have a denga. Can you look at the display and denga? Let's see how far. And primary. Kwa kanzi 17 machikwe. Wasikana takazogone Max le town. Tingazoziva kuti ndiwo pressure matenga nawo masinenga. Gucci baba. Alright. Ramana bana tototsvaka kugutsa. Tikaraona neprice rinande vatangodzira nemashitsi acho padenge papo. So rikutsvake tonoti zvinopera sei. Let's go. Here is your plug. Mapusha 3 mari. Plug rakanakira wasikana. Nemapusha. Nema Air Force. $12. Ma Air Force. Ndakuplug hai. Hey. Yeah, pakashata. Hey. High ground force. But as long as you go further, moyo wako jeti. Pane barba bo. As long moyo wako chingopara. Antiwo kangware runoziya kwa zvakachipa. Vamwe vanotenga dzaka dzinodhura. Amendo inonzi Alexandra McQueen here. 5 mari. Chikuru kupfeka. 15 mari. 15 mari. Yekutenga mashidzi chete igumbeze price rekumbeze. So mana tapedza kuti tenga masina redo tenga mabedi ndio zvinodhura mana masina anodhura mana zvinodaro and yeah mana I mean what you can do just watch to the end and I will tell you kuti masina achona ese ndamatenga marini maizia tasikwanza tenga mapillows nezvima chibed spread icho ainoti vanhu vachibvunza chinoita mari chakanaka ichi singaite and neblanket so apa chasara cheta pamashits nemapillowcase ndozvasara kana pana anozvitengesa munomu neprice yakati chipei nachona $15 mashits hazvikude nyange dotsamira hope $15 hazvikude saka kana pana anomatengesa maprice ari reasonable apa ngaandibatewo kana ndingotengesa mapillowcase chete ngaandibatewo apa maiziya aiwa ndine mapillowcase andabva nawo aiwa ndiye macontinentals ndine mapillowcase andabva nawo kucape town but ndiye macontinentals masikilo mazomba aya so yeah I think anadziriwa so guys now kunokwira makombi as you can see ande
Asi windirine noise rakomana yo. Takuscreama mzee zangu dalo. So yamana le atakunokira makombi. Hapana indrive uri kuitwa nasi. Tunokira makombi takanaka bajeni. And then I will later show you zvatatenga. You understand? So yeah, stay tuned. Let's go down man. Wonai. Amanaka. Kupa munhu moti yako kuti tiswe mshika. Ndokunoti kunovhima usina zvombo chaicho. Komana. Ane kunokutora ndisina pressure. Amanaka. Kana ushiya muchonazi. Beta utoya kwaweta kana wadhoto chirumba kwenyu. Don't ever try my toilet panapa ya. Ipo opposite pabata ya. Ndifungo kana chidembo chinosvike papo ino. Inopfura zvidembo zvinhanhatu toilet iyo kunwa. Wambopindo? Baba mune maka. Wambopinde? Baba. Dede sema mana ndaikuratidza imomu. Momuyo. Unobuda usadye momu kana nyama kana chikapu sabati. I think I don't go about it. I think I don't go zitsanyisa naturally. Uye baba ungofemedze momo apetete chikafu inoenda. Nyangone nzara unobva waguta munonhuwa mundi momo. Ndofunga makafira chidembo chechikadzi chete. With the way you spell momo. I think makafira chidembo chimvana because munonhuwa mundi momo. Yo. So yamana, now we are going to Kunokwira kunonzi kuna Cameroon yana January. Ameno. Chata. Yes. Timna chata go. Cameroon ndiri apa paka. Cameroon. Koruzona uwerenga paka. Uwerenga paka. Cameroon ndi unoyo. Chata. Sama. Tupira mana chata. Chata ndo road wa straight. Iyo. Chenda kunonzi kuchi. Kunonzi kuchi ku flyover. So I'm on a station to show you what happened. I'm going to understand. Takanaka bajeni. Yo. Mara, whenever na donza masina, sigo go. Chochi ndishi. Nochi. Chizadona mota yo. Amana one kuzara une koita vanhu no. Ndo zvatayinyora murondedzero kakupare marweza kuti vanhu vakanga vari mafu nemarara. Transport inondesa umana. Yo. Kana pane chinhu chinondetsa muZimbabwe, hai transport ndikutaurira mana. Zvenyu zvekunyeperana unotanga ndavaka izvo hawo ndakana munhu wana mundi over tikati dining room uno. Chenga mota first. Sarata mama plans zabo saka ya ndo zvimora zvomara nkodi izvo. Kuba zvinowanike baba. Rambera. Rosemary Boka. Rosemary. Pane munhu asinobhadhara. Akambobhadhara munhu. Saka driver ari kuti atiende, anzi atiende sina kubhadhara. Saka ketimboona zvinopera sei.
Hara bisa bhajar. Iyo man. Mutabisa hayo mutabisa mari. Mutabisa unono. Chika mari wa mwaza bhajar man. Bhajara hayewa tashinja kuti ipa munhu mari tendi saka ndiendi Hano msaure nesu musachikana na ikoko msaure nesu kana uchita ochaza ndipeka ndikupaka panapa padzara mota Mama na mota ndipambe padzara mota ndipambe ayo zotoaziya mota kuzando ayewa padzara mota chamani ipa ndakita tendi wangowanesa ubva kutauni sipa ndakita tendi ayewa mani ini ndataura kuti mota yangu madhora asiyaponda Unonoza mudhara iyo mati bemari panotodzika cha haiwa tina pisa senza todzoremo uyu ngaabhadhare mota uyu mawana mana munhu anzi 50 cents kumba chipinda then akuti andibhadhare dola saka parikupisa ndiye munhu angachikupedzere nguva yeyo taburuka mkombi and now we are walking to go there. Mapila ndakabata mablankets and ndichikwenda pa10 ndozotatenga nhasi bed nedzimwe ngwanda maybe neheadboard I don't know sichazozvitenga kana ndakunoita move out. I think chandakanosa ngezonzo kumuvha kunouraya furniture. Ukatenga furniture ukaimuvha inofa ndozvandakanotisa, so it's better kungotenga bed rangu nebedboard wardrobe I don't know direct from shop and then ndongozviisa kumba kwandonogara direct rather than zvekutenga chizonzo tachinga nhasi ndonozviisa kunoko ndazvimuvha futi ikoko ndozvimuvha kuzendoko ndozotama fanenge ndofara kutama nangoboy kana nenzvimbo kana kuti landlord wakangobika zvasingafare musiwo ndotomuvha mangwana so zvinouraya furniture yangu maona so yeah ndozotatenga nhasi and we on our way home. Zvacho mana hectic, so man I will keep on giving you my vlogs and updates zvakamira sei, you understand. Since I always want to give you quality content, kwete content yongobatanzira kuti ndaenda kutoilet ndakutokudzera man ndaenda kutoilet so yeah, make sure you stay tuned, you watch the vlog to the end and yeah hapana kanyanya ripo, so yeah stay tuned amana. Ndo blanket ratatenga and foot neiroro tazoshaya grey. Unfortunately grey rataona ranga rine maedge erudzi epink pink aiti, so andosini rachiona ratazoone anokuita sei kwatinoita uno chiri so nice kutodaro chakanaka zvekutodaro. Taida kuona regrey but manje grey ratawana tazowana kumbezi rine blue toita kusimba kuri bed and because ronesa kunoza se kupeta yona pira chinanda. So you guys, you wanna know the cost? 12 tongoti 10 ndozenga varaibo
saka tongoti mari 10 20 30 40, let's just say 45. Yeah, 45 all of these. So yeah, I'm sure you still remember panapa pamba nezvibage. So yeah, we are doing another project here. Takaisa nonzi masakasi emishomi. Look how healthy they are. Oh my god. Manungirwa atakaisiwa manungirwa anonzi masakasi. As you can see, the rape. Kabesu katoripo. Kabesu. The rape, guys, as you can see. So that's the other project that we are doing here. So let's put it here. I don't know why farmers put this thing here. Guys, please tell me down in the comment section. Every time panoitwa nesi whether ndeyefodya ndeyezvamba ndeyechichichi mafarmers ane unhu hwekusiya kabepa kakadenzwa apa vanozvidzira chizvozvo. So guys, doing a project yatiri kurova panapa. Those who don't know mhiripiri ndozvanenge yakaita izvo. Ndozvitanga kumera 22 ipapo. And then yeah, ma-onions. Ma-onions guys. Those who don't know onions. Ndozvanenge achirakaita ari mashallots. Iri domasi. Iro iderere ndiri next year. Then uyu muBarnabas. Dr. Barnabas Marambira. Manager Vanyati. Dr. Barnabas Marambira. Mubanane uyo. And then what next year? Kovodoy. As you can see, do miriwo yedu panapa. Iri healthy ngenini. And yeah, tengire mvura yacho. So ikanzoka project katachirana currently uyu mugodhi. Mvura iri yakasviba zvaizvo. So izimbamba here. As you can see, everything that is here is evergreen and it's well maintained, well taken care of. You understand? So panapa we are doing more projects akawanda wanda. Ndiri kuita farming dzese. Ndini murimi wanhasi panapa. Ndotozikanwa nekubata badza. You understand? So yeah, those are two bit panapa guys. So guys, I bet guys think ndakuradza avocado futi panapa. Guys, mboze paunogara uswa pagrow avocado pane pagara unakorera. Kuti agadzira kabenjika. Let me show you. Kanonzi ka chill spotter. Kanenge katandarwa nemaGeneral Aladdins. Mageto isi akatandara ari panapa. Atiiti edu zvemadrugs baba ari kumageto. Ndopane pakakulwa dawo nemageto isi achirwata madrugs. Twakagara apa tisati edu so unfortunately. Takagara ipapo tichidzenya. Ndopanobata network kuti ndopano uploada mavideos enyuYouTube ndakagara ipapo. Yes, pane booster ari panapa. Avocado. Ndonobata network dengomo. So tine maavocado ari apa pa. And do my projects that we panapa. So guys, I bet guys, thank you for watching the video to the end. Please make sure you like, you comment, you share, and you subscribe to my YouTube channel for more content. More content to come. Soon I'm gonna give you content. The day I'm gonna move out, and yeah, it's gonna be banger. It's gonna be a banger. It's gonna be fire, man. So I'm gonna try to musanje no chenga bed. I'm gonna vlog also. Do a last vlog. My preparations then. I think pachano tenga bed nemasensini waya. I think chapa ndangoribataniza ne vlog rekumove out. I will see what I can do. Kana tichibvira rekutenga masindo rutapa rega, and then rekuzeta move in. Ayo rebed rekuta move in. Amen ndo nakubatanidza, and then ndozokupa house tour. Bozofara kuti house tour remuswa ndino mover. Yeah, remuswa ndo mover. Amen but just know kuti pana vlogs ari kuya guys, you understand? And yeah, rebed is coming soon. Nangu avoid angu nditenge zveso because I don't want to move. It's necessary. So I bet guys, thank you for watching to the end. Please make sure you like, you comment, you share, and you subscribe to my YouTube channel. Those who sell beds, they might affordable prices. This is your time to shine. Hit me up, then we negotiate. I will do adverts for you. No bada badara mbeda wangu. Maybe unozo kundipoka discount nyana zvakabada sikoda mbeda mahara. I will pay mbeda wangu and then I will do an advert for you. Unozo kundipoka discount nyana. Get drink, you understand? My headboard as well. Maybe a kiss or a wardrobe, I don't know, but yeah, if you are into furniture, this is your time to shine, your time to work with me, and then I will buy your stuff. You want to discount nyana to fambizana, to shandizana, to gasara, Zimbabweans. You understand? So I beg guys, thank you for watching the video to the end. Please make sure you like, you comment, you share, and you subscribe to my YouTube channel. Thank you.